Pozdrav svima, u današnjem tutorialu ću da vam pokažem kako da skinete Race of Nations. Treba će vam BitTorrent, Deamon Tools i winrar. Linkovi će biti u deskripciji. Sada da skinemo tu igricu. Link u deskripciji, naravno. Idite get this torrent. Naravno ja to neću ići zato što sam igru već skinuo. Kada se skine, idite gdje vam se to skinulo. Ovako će vam doći Race of Nations, tako će vam biti ikonica. Uzite tu, dvostruki klik. Tako. U ovaj folder ćete prebaciti na desktop. Sada da sačekamo malo. Brzo će to. Ali me nervira ova. Samo da se učita. Evo ga. Samo. Evo ga, tu je folder za ovo isto, da se učita, morate sačekati. Ovo možete iksirati. Uđemo sad u taj folder. Evo ga, i pojavit će mu se ovakva ikona. Ovo vam da skinete Deamon Tools. Dobro, ja ću staviti link u deskripciji. A ovo, ovako će se pojaviti najvažnija ikonica. To idemo, dvostruki klik. Samo da se mi čita. Evo ga. Samo da se čita pa će krenuti instalacija. Evo ga, idemo install. Ovo, sada će trebati kod. Evo vidite. Ja ću pauzirati dok ne odem na Google i ne nađem kod. Evo ga, napokon sam našao. Brzo sam našao ovaj CDK. Ja ću vam staviti link u deskripciji. Sada nastavljamo s instalacijom. Idemo next. Ovo stavite. Može. Idemo install. I sada se instalira ova igrica. Ja ću pauzirati dok mi se ne... I evo ga, instaliralo se, samo se updating system settings, to malo sačekate. Malo mi nešto baguje, no nema veze. Ajde bre više. Evo ga. I sada vi možete stisnuti play now i možete igrati igricu. Ali pre toga ne pojavi vam se desktop ikonica. Vidite u start i nađete gdje vam se ta igrica instalirala.
Evo ga. Microsoft Games, Reshift Nations. To samo prebacite. I evo ga. Ikonica je tu. To bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste nešto naučili i pozdrav.